Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. I veliki pozdrav drugari, dobrodošli u još jedan video na ovom kanalu. U današnjem videu, kao što vidite po naslovu klipa, pokazat ću vam kako da napravite odličan sajt, znači web sajt onako u full stanju kao da ste ga platili, a ovo je za džabe. Prvo što treba da se registrujete, možete učiniti to preko Facebooka, kao što ću ja. Šta je ovo sada? Preko Facebooka ću se ulogovati, samo da, evo ga, ulogovalo se. I kada vam se uloguje, evo ako će to izgledati, idite ovdje start, create new i sačekate ovdje i pokažet ćemo ovako. Kada ste to uradili, imat ćete ovdje kategorije o čemu je vaš sajt. Znači ja ću desing, ajde idemo ovdje, nemam pojma, vidjet ću neki. Ajde ja ću sad zabrati bilo koji. Idemo ovdje na desing, video sam, kad sam ja teo nešto moje da pravim, video sam ja lep template pa ću vam pokazati. Evo ja ću izabrati ovaj template i idete ovdje edit. Edit idete i vama se neće pojaviti ovaj reklama, meni hoće. Pun sam ovih reklama, nemam pojma zbog čega to. Vidite ovo što mi iskače, to je strašno. Da će mi sad ovako iskakati 2 mjeseca. Šta, ne razumijem šta je sad ovo. Ok, idemo view. I kada kliknete tamo na view, valjda tako piše, nemam pojma. Izaći vam ovako nešto. I imate ovdje u desnom gornjem uglu imate edit. I onda idite ovo, ovako vam će vam se otvoriti. Ova dva možete izgasiti što vam se otvorilo. I sada čekate ovdje. Dok čekate, ja samo želim da vam kažem da će malo bolji biti kvalitet zvuka, pošto sam kupio nove sluške i ono cool su slušalice, tako da mi se to sviđa i onako udobne su i veoma su full, tako da nadam se da ćete uživati sad u mojim klipovima. Znači kao što vidite, da, još snimio sam opet epizodu, u stvari tutorial kako instalirati Streamed Deep, pošto oni linkovi stari ne rade, tako da sam eto snimio novi video. I evo ga, kada vam se ovo otvorilo, prvo imate ovdje ovu liniju alata, idemo ovdje page, tu kad kliknete otvorit će vam se ovako koje sve stranice imate, ove iz, znači imate ovdje projekt, about, kontakt, blog. I sad ako hoćete da uklonite neku, idete ovdje i idete ovdje delete. Idete delete, yes, deletovali smo, eto ga. Dobro, to znate, tu možete još nešto podešavati, naprimjer menjati ime. Idemo, ajde ovdje kliknemo i možemo promijeniti ime u ovako, ajde bilo šta i ono piše tamo. Idete samo done. Dobro, to više nemate ništa da radite. Sad imate ovdje desing, idete, imate background, tu možete da stavljate bilo koju sliku, ovako, vidite ovdje. Možete dodati vašu sliku. Idemo ovdje na ovaj plavi okvir, idemo change image. Sad čekamo samo malo. Ovdje možete da izaberete igricu.
u sliku ću mene igricu, evo ja ću ovu na primjer, idemo change background i ovako će vam se pojaviti. Dobro, to smo već, ovdje možete pojačavati kako želite da vam stoji, ovako, dobro, to ćete vi već sami provaliti. Sad imate ovdje add, možete dati tekst, možete naslov i ovaj običan tekst. Onda imate, možete slike da dodajete, možete razne stvari da dodajete. Eto vidite šta imate tu, to sami možete da provalite. Ovo sada vas 100% će mučiti kako sad ovo da uklonite. Jednostavno kliknete na to. Sad čekajte, ja sam sad nešto drugo kliknuo. I imate ovdje ovo i ono će vam se ukloniti. Ovako isto to. Ovako. Evo možete sve da uklonite sa template-a, na primjer i vi da krenete iz početka sve da radite. Tako da ono kako vi želite. Evo ovako na primjer. To je to. Sad imate ovdje, možete da, kada kliknete na ovo, možete ovdje da imate settings, idete settings i tu možete posle dodavati linkove. Na primjer ovo je za Facebook, ovo je za Twitter i ovo je za Google+, i tu dodate linkove od vašeg to i kad, na primjer, sad kad hoćete da sačuvate sajt, idete ovdje. Kad god nešto uradite, najbolje bi bilo da uvijek save-ujete to što ste uradili. Sad morate ovdje dati ime sajtu. Idemo Milan Sarina i idemo save no new. Kad save-ujete, posle svakog urađenog posla vi save-ujete. To bi bilo najbolje. Da ne bi slučajno nestalo struje i da vam se ne bi uništio sajt. Kada ste završili skroz sajt, idete publish i tu ovako možete da uklonite za kompjutere i možete da vratite da može da se vidi preko kompjutera, a može i ovako da ne mogu da vide ovi na telefonima. I to ćemo i da uradimo. I evo ga, kada ste stavili da može neko da vam gleda sajt, možete da kliknete na ovaj link da vidimo kakav je sajt sada. Samo malo sačekamo. Da ja, kao što sam rekao, imam puno ovih reklama, tako da ono, sad ćemo biti srećni ako meni otvori to. I evo nas ljudi nazad, nadam se da mi se sad ovo popravilo, idemo da kliknemo. Znači, opet nije, ne znam šta da radim. Stvarno, izvinjavam se puno. Evo ga, najzad je otvorilo ovo. Ljudi, ja stvarno izvinjavam zbog ovoga, nadam se da ću sad moći da nastavim kako treba. Evo ga, sajt, na primjer, izgleda ovako. To je vaš sajt. I to je to što se tiče pravljenja sajta, nije teško. Čak i onako lepo izgleda sajt kao da ste ga kupili. Baš tako izgleda. I zato mi se ovaj sajt što vam nudi da pravite sajtove jako dopao, tako da eto, samo vam treba ideja kako da izgleda vaš sajt i bit će u fullu. Znači to je to, ja nemam više šta da vam pokažem. Ostalo samo provalite, nije teško, ja sam samo teo da vam pokažem kako ovo, da vam pokažem gdje možete da napravite sajt pravi kao kupljeni sajt, znači samo što ovaj za džabe i u fullu je. I najviše mi se ovo svidjelo. Tako da ljudi, vidimo se u sljedećem klipu, nadam se da vam se ovo svidjelo što sam pokazao i da ćete uživati u mojim klipovima od sad kad imam novi mikrofon i to je to. I da mi ne zamerite što ste malo čekali. Tako da ljudi, to je bilo to, lajkujte, šerujte, subscribeujte se na kanal i ćao.